groupe Mamadi Doumbouya on GMD on vraiment be jonniti opposition on be jonniti force vive on gonga. Donc si tawi ko dum do woni wigol wondema meden laami donc onon jokkube Mamadi Doumbouya ben onon jokkube GMD groupe Mamadi Doumbouya on wallahi on hersi si tawi kon hersobe si tawi tun hawri kon hersobe dum do on hersi si tawi non hawri ko ngaygu e konnangu wondon wadirde wallahi yonay on ket parce que ngu jaggudo ngu luttata si tawi ko ngaygu e konnangu tu wondon wadirde ko dum do weltordon ko himbe wona nangirede ni ko himbe wona warirede ni ndare ko Aliou Ba soka duubi didi fu so wada jokkudon GMD groupe Mamadi Doumbouya hay goto e modon wakkilaki daragol inna Mamadi Doumbouya dum do c'est anormal dum do c'est pas bien menen meden wonamma kono non a nangirtani yimbe ben sokirabe ni ma Aliou Ba hay fus wada dum don ko onon wondube e groupe Mamadi Doumbouya ben tigi do no yaltude manifesta dum don si tawi hawri hina konu hina konnangu hina ngenari hina intérêt personnel si tawi hawri ko faala don ko yo leydi mondi wonu leydi ndi andanda hoore mani dimo banu adama neddanke wawa e wurude mum kono façon no wondon jokkirde groupe Mamadi Doumbouya on non banu adama wata wuurde ndi leydi dum don non ko yon andu ko pinkandi ardora dum don on anda andike la on jonniti men gonga aduna Allah fo hi wondema on laamaki c'est-à-dire ko pinka jogordon leydi ndi ko jaggu jogordon leydi ndi on jonniti non hikka gonga fo ko nangoydon do nene usu debbo mo wawata wadude hay fus ko andanda hoore mani ino wawi wonde en danger e der leydi men ndi sina so yewti gonga on gonga mo yewti don non si tawi hawri hay opposition on onon on inni 86% gagni don joni awasi on inni on gagni ke 86% population guine on votani on donc hidon andi 14% no heddibe wonana on awa bembe wonana on don kadi be ala kongol bembe wonana on don kadi be ala bembe wawata wowlude ko welata on onon donc ça veut dire que lagine hande ala gouvernement laabi pos ko bandi ardi leydi ndin ko criminel be ardi leydi ndin jokkube ben kadi ko konu e konnangu jokkiri e intérêt personnel awa dum do non yonay on ket parce que ça va finir mi inna jama on fop wata goto décourage hanki fo jentitike sorti présidentiel Dalen Diallo awa ko dum do no mi yetoto o nyande fini weti won sa jentike présidentiel Dalen Diallo si tawi ko a dimo si tawi ko a neddanke tigi a anday modi jaka goddo si jokki gonga ko ha o fola ma o luttay mum wallahi je suis très fier du président Cellou Dalein Diallo très fier hakkunde ni Allah hada luttudo combat mabbe on wallahi billahi dum do ko tarika c'est-à-dire c'est du jamais vu c'est-à-dire depuis CNDD fewndo Dadis Camara be no jokki no wadde o combat fi no démocratie nyibira lagine hande président Cellou Dalein Diallo ha hande be yilti to rali bawo 11 ans avec le pouvoir Alpha Condé hande be yilti to rali bawo be dari ke yeso aduna Allah fop million déjà ala ko be wadaka fewndo Dadis ala ko be wadaka fewndo Alpha ha hande président Cellou Dalein yilti to rali bawo première fois mabbe yaltugol binnuma inna ko exil ko Mamadi Doumbouya dum anni do kono non yo taw hara laamu ngon acharno to contre ma ha yaha lanca galle maden e hoore hara be tega dum hay nokku modi on don neddo après tout ce qu'il avait fait si tay o yalti mo mari gonga o acharnement contre mabbe hande fo andi jaka be do den ko wonki mabbe kimbe falano hinawigol wondema ko dabbutigol gonga nawigol wondema ko nyaawugol be ko wonki mabbe kimbe falano Allah walli non président Cellou Dalein Diallo bay ko Allah hiwata bay ko Allah c'est-à-dire que kambe on ko Allah wonbe dandude mais kono be yilti to rali baaw ko wadi sibi inni nde goddo no yalta suusu do reedu buri président Cellou Dalein Diallo e der leydi lagine ndin min on ko ha mi yal non taw parce que kambe ha hande hibe jokki combat mabbe on ko aduna do goybe woni ko lagine tu woni be natali
parce que lagine on territoire national on fof ko bandi ardidi ko pinkadi jogora ko don tuwoni be natali mais ko heddi ton foppi be yewde enen non hande no wodi wobbe jodi beygol no sellu mo huli mo naati do mo yalti do hara non kambe tigi wowlo ben be susata hay image mabbe yaltita ko Facebook ma be image mo yaltita ben hara hay be susata déplaçade alors donc méfions-nous respectons-nous anden ko yewteten kon anden wondema c'est-à-dire o combat jokkado do ko combat mo long haleine mo andanda hore mani goto wawata wadde date e mum ko hondu woni der ton e der combat on tigi ko détermination ko engagement ko éthique ko conviction c'est-à-dire ɗum ɗo fof ko yadata e moral sa ala ɗiɗo piiji yaltu e combat fi yo démocratie instauré e nder leydi ma ndin wiyewɓe noon wondema yo président sellu accirni wowlugol fi démocratie ko hakkille mon ɗen foti noon président sellu Dalein Diallo ɓe yaltata e laawol ngol ɓe woni ngol ɓe andini jama on fof wondema ko ɓe yew hamɓe foola ma ɓe lutta e mum mais ɓe yiwata ɗon alors ça c'est être homme, ça c'est être digne, ça c'est savoir vraiment ko honɗum on tigi faala ko andugol ko faala jokka ko faala et puis kadi engage o détermino kadi han fooloyama han lutta e mum c'est ça ko ɗum waɗi simi inni on ɗum ɗo luttay ko tarika ko président Sellu Dalein Diallo woni wadde ɗo kon sérieusement yo Allah ɓoynuɓe ɗo président Sellu Dalein Diallo yo Allah okkon ngu laamu lagine ko wonɗon e ɗaɓɓude yo Allah okkoron ɗum ɗon yo Allah on foolin on président Sellu Dalein Diallo vraiment combat mon on hay luttiri ni lagine andi jaka ɓiɓɓe lagine no woodi wawɓe dartade fi gonga on woni vraiment la référence on ronkali on siccali on haɓali on hollimen ɗum ɗon ko ɗum waɗi simi inni gonga ñiiɓa e lagine parce que on sinci laawol ngol on tabintini laawol ngol on andini guineen on fof ko jokketeɗon awa moodi yo Allah foolin on yo Allah okkoro ngu laamu parce que hiɗon gayna hiɗon hoola hiɗon hiɗa hina ngari mon hina darde mon hina jawdi mon sérieusement ko parce que hiɗon gayna ko parce que hiɗon yoni ko ɗum waɗi si yimɓe ɓen fof son inni yo waɗu yimɓe ɓen waɗay on dariki on inni jama on vraiment wata votoy le 28 e hoore ko laamu ngun ardori pinka fof jama on woni ko mum fof yi yawɓe votoy ɓen jama on feeta jama on no suti kamɓe tigi lagine ardiɓe ɓen ardorɓe pinka ɓen iɓe suti ko ɗum waɗi si tawi hawri porte parole maɓɓe o yalti inni wondema onon ko sariya doguɗon leydi mon ndin aduna Allah fof no suti ko pinka ndi ardora aduna Allah fof no suti ko fenande aduna Allah fof no suti ko onon ɓe faala ɓe salaniki on hay recensement onon on heɓi hakkil naɓorgol notaire jo holla aduna Allah fof par ce que si tawno naɓorano notaire jo ɗon hay wolno ɗon wiɗon wondema ɓe salinomi recence o hari mi heɓi information ɓeynayno ko fenande o sali yewde on yi ɓe ni wondema ko sariya on dogu ɗon ɗum noon ɓe andi ko wonki mon kimɓe faala hina sariya ɓe liɓi galle mon ɗen ɓe tefali fi sariya ko honɗum ɓe tefanta sariya na kamɓe ko wonki mon kimɓe faala joni onon Allah dandi on e hoore ko Allah dandi on kon on dogali par ce que ha joni ɗon jokki combat on awa ko ɗum ɗo woni andugol ko faala ko ɗum ɗo woni référence awa yo jama on weltano président Sellu Dalein Diallo harana accugol han Allah ƴettitaɓe ko aduna ɗo daro wigol no hari sifa o ɗo waɗali ko fewdo ko wuruɗon ɗo min ilomi inni yo Allahu on okkoro laamu yo Allahu on ɓeydu polgal ngal yo Allahu on okkoro cellal ñiiɓungal yo Allahu on ñiiɓin on tabintina on hakkundeji amen han folla on jonna on ngu laamu mi toriki Allah mi fattike jomiraɗo on par ce que hiɗo mérite mi yiltito ɗo musidɓe am